I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj kanal Dule i danas igramo Despicable Me, kako se već ta igrica zove, pa da počnemo znači. Inače odlučio sam da snimam ovu Android igricu sa facecamom, jer ja ne znam da li je iko snimao Android igrice sa facecamom naravno. Inače ovo igra na Windows 8, ali to kažem zato što je ta igrica prvo bila za Android, pa idemo na Play i da je igramo malo. Inače nije loša igrica, ako se bude svidjelo ja ću da snimam i dalje. Tako da, inače jako je zarazna igrica. Kada budete počeli jednom da igrate, igrat ćete je uvek. Osim dok sve ne otključate i oslobodite što je moguće. Čekaj, što neće? Što, aha. Može ovako. A, može i na strelicu. A čekaj, može ovako. Može i ovako. Ne mora na miš. Ne mora na miš. Bre mali, ali obilaziš ti ove krivine, ali ti majka. Opasan čovjek. Pa šta mu radi? Vektor. To si ti, pa znam vrati da si ti vidim. Aha, može ovako. Dobro, sad ću onda. Verovatno ovako, aha. Klikit ćemo ovdje strelicom. Crni vektore, šta ti je čoveče? Nemoj. Nećeš. Uja tebi druže. Živećeš ti duže. Kad te pogodi sada ovo, Gotovi je, to si ne dobili smo. Idemo dalje. Ne, da. Ovo me bole oči. Ne! Ne, beži! Ne znam kako da ga upravljam. Da. Kore, skači! Znači, čim izgubim, onda završavam ovaj gameplay. Uhuhu. I tebi je uhuhu. OMG WTF. Ovo što se ponavljaš 20 puta. Nemamo tokena. Idemo na meni. I šta da kažem ljudi, to je bilo to u ovom gameplayu. I vidimo se u sljedećem. Pozdrav!